rahva punaterrori eest omal ajal enda juurde lubasid või mingil muul põhjusel, ei leidnud soomlased giidi poolt ei kiitmist ega laitmist. Küll aga olid kõik suveniirimüüjad saarel soomekeelset fraase usinalt õppinud ja hinnad suveniiridele on määratud vastavalt soomlaste elutustasemele. Kõige hullem aeg kloostrile oligi just eelmainitud sõjad Nõukogude Venemaa ja Soome vahel. 1339–44 siirdusid mungad punaterrori eest Soome Uus-Valamo kloostrisse, mis asub Soomes Lõuna-Savos. Punalennuvägi oli see, mis pommitas saart mõlema sõja ajal ja tekitas kõige suuremad purustused kloostrile. Talvesõjaaegses pommitamises olla hävinud ka üliväärtuslik kloostri raamatukogu. Usupimedal Nõukogude perioodil oli kloostri hoonetes ametliku versiooni järel sõjas kannatada saanud veteranide ravikeskus ja vanadekodu, mis tegelikult oli hoopis trööstitu hullumaja lootusetutele meestele ja naistele, kes sõjas täielikult segi pööranud või kaotunud jäsemeid sedasi, et iseseisvalt ei suutnud mingit elu elada. Just viljakal Nõukogude ajal olid saarel elanud inimesed kirikute ja kloostri kõige suuremad rüüstajad. Pärast 1944. aastat saabusid esimesed mungad saarele alles 1989. aastal ja alates 1992 alustas klooster taas tegevust. Kloostri taastamistööd on saanud kõige suurema hoo just Vladimir Vladimirovitš Putini valitsemise ajal, mil rahas ei olnud enam küsimus. Sellepärast otsin ma ka ikona Božje Materi Valamskõi ja ühe taldriku. Ja kõik see peaks mu patud andeks andma, sest ma olen... Kui sa midagi võtad, sa pead midagi vastu andma. Было ли не было, если на небе я снова оставлю свой след, а потом птицею я за зорницею буду ловить твой свет. Полмира обойду, море переплыву, ну а тебя там нет. Может, опять вернусь, со мной вернется грусть наших с тобой. Ei olnud saarele veel käevettega. Võtta kaali alusel kõrvad tulid peale kauba. Muidu lähed voodisse helikopter, öeldakse, et pane käsi vastu maale. Saarele pani käevette. Pedäjäsaari asub Laadokoja järve kirdeosas ja on 1,5 kilomeetrit pikk ning umbes 500 meetrit lai. Soome talvesõda algas teatavasti väga omapärasel viisil. Nimelt nii, et Soome sõjaväelasteks maskeerunud punaarmeelased tulistasid Mainila asula lähedal oma enda piirivalvureid. Sel moel sai Nõukogude Liit väga hea ettekäände Soomele kallale tungimiseks. Neljapäeval 26. novembril 1939 väitis Nõukogude Liidu valitsus, et Soome suurtükkidest oli tehtud Karjala maakitsusel paikneva Mainila küla pihta 7 lasku. Nõukogude Liit ütles lahti Soomega lepitud mitte kallaletungi lepingust ja 4 päeva hiljem, 30. novembril 1939 algaski talvesõda. Nõukogude Liidu juhtkond ja ka sõjavägi lootis, et Soome vastupanu murtakse väga ruttu. Väga paljud nõukogudelased uskusid tõsimeeli, et võidukad punaväed jõuavad Helsingisse juba paari nädalaga. Tegelikult läks aga hoopis teisiti. Sõda kestis oodatust märksa kauem, täpsemalt öeldes 105 päeva ja lõppes alles 1940. aasta märtsikuus. Mingi saarel, kuskil. Tankisaarel. Tankisaarel, Paruski, Pafinski, Padrugomu. Sinna, kuhu visati kõige rohkem pomme. 13. märtsil 1940 allkirjastati Moskvas rahuleping, millega Nõukogude Liit sai endale 13% Soome Vabariigi territooriumist, sealhulgas Soome suuruselt teise linna, Viipuri. Puht sõjalisest vaatepunktist aga kujunes talvesõda nõukogudelaste hulga ohvrite rohkemaks kui soomlastele. Soome kaotas sõjas umbes 25 000 sõdurit, haavata sai umbes 45 000 inimest. Nõukogude Liit teatas ligikaudu 220 000 hukkunust, kuid sõja asjatundjate hinnangul on see arv tundumalt suurem. Selle esimene põhjus oli soomlaste ülihea motiveeritus ja sellest tulenev äärmiselt sitke ja kauskuslik vastupanu. Teine põhjus oli see, et 1939–40 aastal oli talv väidetavalt 20. sajandi kõige külmem talv üldse.
nõukogulased polnud nii külmaks talveks valmis ja kaotasid sõja tõttu märkimisväärselt hulgal sõjaväelasi, kes lihtsalt külmusid surnuks. Lahing Pedesaarel toimus suhteliselt talvesõja lõpupäevil, 6. märtsil 1940. aastal. Soomlaste poolt oli hukkunud 117, nendest 46 randasalmelast ja 23 nilsilast. Randasalmelaste kogukonna jaoks oli see talvesõjas suurim kaotus ühel päeval. Samal päeval läks rahudelegatsioon, mida juhtis peaminister Rüdi, Moskvasse. Talvesõda lõpetav rahu sõlmiti 13. märtsil 1940 mitmete maa-alade loovutamisega, ent ilma vastastikuse abistamise lepinguta. Недавно друг у меня охотник нашел, сколько, лет 5 назад, самолет финский. В лесу, он сам охотится, в Своярском районе, и нашел брелок. То есть у летчика был брелок. Запрос в Финляндию делали, нашли родственников, но все разъехались, в Финляндии никого не было. Но нашли, что погиб пилот, и вот неизвестный. Так сохранилось там очень много, там такие патроны, там пулемет, согнувший бы, самолет в хорошем состоянии. И сейчас многие в России находят такие вещи, да, восстанавливают и в музеи сдают, как вот это. У нас в прошлом году... У нас запрещают трофеить военную тему. Нельзя собирать. Вот. Найдет, надо в музей. Да. Нет, на учет поставят. Это вообще проблема. А у охотников у всех есть эти, как его, миноискатели. Они. Он говорит, пошел, он любитель тоже. Шел вдоль дороги, искал. Вообще лесная дорожка, заросшая. И по краю шел просто. Раз что-то зазвенело. Там, подкопал 10 сантиметров земли, достает такой сверток, как будто шинель, да? Золотое кольцо и 2 сережки. Одно из вариантов, что кто-то ехал в деревню, там, или жениться, или подарок вез, и у него с телеги просто упало. И вот когда он нашел такую находку, то есть он уже, все, у него рука сама начала искать везде. То есть вещь как бы и старинная, и золотая, она как бы даже, находят много такие, они вот любители. Рандасалми, это тут место? Да, Рантасалми, это вот само Салми. Салми не знаю, Да. А здесь Питкаранты же не было, так, Питкаранта же, да. Это Ранта, Питкаранта, вот они вот переименовали, видно, Салми. Что это Рандасалми? Ранта Питкаранта стала, да, то есть вот это поселение, которое жило вот здесь, называлось. Это здесь было Рандасалми, да? Она вот и на берегу, просто здесь как бы. Это же остров, да? Это остров. Да. Люди, которые воевали здесь были, находятся в Нильсе, Финляндии. Да. Pedesaari. По-финскому Pedesaari. Маленко написано. Финны дошли до Свири, дальше не пошли. Вот Аланецкий район. Они быстро как бы прошли. А потом начали наши наступать. То есть. И финны просто от Петрозаводска эту дорогу открыли, а потом захлопнули капкан. То есть и называется Долина смерти. То есть целая дивизия погибла от холода, голода, а даже боевых действий серьезных. Снайпера только офицеров убирали. Книжки тут выпустили. Но погибло очень много потому что не были готовы. Ни теплой обуви не было. А зима пришла снежная, все на лыжах, камуфляжах. No mis? Ela ei tule või? Там медведь. Ei no jaa, aga trollingusse ta ei saa ju panna hooga ju. Aga 0,8 võib lubatud. Mitte 8,0. Разрешено 2 спиннинга. Но не сказано, сколько насадок.
Сейчас мы сделаем 2 воблера сразу. Новые технологии карельские. То есть один воблер уходит, затягивает второй. Идет как стая. И более так хорошо начинает. Ну, шума больше там в воде. Kapten, räägi. kapten Vanameri-Karu . juhin seisvat paati praegu . persealtane karpring . ei ole raske on seisvat paati juhtida . sinna tagasi . И поставим второй. kuigi sarnane ei ole püsti tõusnud , on paat запускать jumala не надо, kreenis . иначе все спутаемся. Это лучше вот наверх поставить. On uhke. väga uhke ei ole , siis hakkama ei saa nii hästi kui tahaks . Здесь у нас что? ta liigub nii aeglase käiguga , et siis noh , mida kiiremini ta sõidab , seda paremini ta on juhitav . aga kui aeglase sõidu peal Ой, сейчас вот по краю, по синей линии надо идти. А там свал. Рыба, хищник весь бывает на свале. Renku, üles ärkasid või? jah , kui kala püüdma nüüd ja mina hakkan seda kala välja tõmbama . Очень много окуня в заливе, вот. И надо вот окушка всегда ставить тоже. nüüd hakkame kala võtma siit välja nii palju kui kulub . tuleb seda nii paljusid , et me jääks ära süüa . osad on koortele andma . viime nendele kirus Leningradlastele . Вот там уже такая вот, найти стаю, потом все снимаешь и все. Точку такую забиваешь, где стая клюет. Да видишь, сколько здесь точек? Это все точки поставлены, где клюнула рыба больше 5 килограмм. Утонула льдинка в бокале, растворилась, исчезла, а жалко мне глаза твои, что ma arvan , et on möödunud 1 tund ja oleme saanud ühe teo ja natukese maltsi . kogu saak on natukese pettumuseks ja nimetada seda , nagu ei peagi olema . Need kalad , mis te nüüd välja püüdvad , kõik ära söönud juba . no ei ole mõtet magada maha kogu oma elu , kõik kalasid , püha kala ja see püha kala ja püha vesi ei tee sulle head , kohe paneb maha . А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья сберегут меня от ненастья. kui te seda ära ei olnud kusagil ? ei ole , üks jäi armatuuri peale . milleks sulle toolil on prahv , mul on täis . Bagatši , kurat , me saarlasega nii rikkad ei ole . ei võtnud mere peal . Утонула, как льдинка в бокале. Tõeline Eesti mees läheb ujuma enne sauna , mitte pärast sauna . ja sina oled ? ma selles mõttes , et ma võin kelgunöör ka olla , kui midagi tegema ei pea . sinna ujuma . no ujuma võtame ka . Разгулялась по миру ненастье. Почему-то мне хочется плакать. Это видно от счастья, от счастья. А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья сберегут меня от ненастья. А твои глаза цвета виски, от меня они близко-близко. А твои глаза цвета счастья сберегут меня от ненастья. Ну, räägin . Ole . saarlase puistama . väikse Aamenega peo . väikese Aini ka kätte . Aine ära kaugele mine . sul on nii suur lant selle koha kohta . aga ma väiksemaid ei viitsi . Skromne domiki . raporteerivad mehed .
kollase läikiva materjaliga voodid. Ja pildid naistest, kes on saanud kala. Veel aruandvaid mehi. Vanal filmib nüüd. Vuntsidega aruandev mees. Kurat täitsa hääli seebiga vestu vahepeal. Ei ole palavad neis. Saunadel on see viga neist palavad. On erinevad kultuurse teenindamise asutused. On rebase tüüpi koer. Praegu toimub pidulik šašlõki söömine. Hakkab toimuma tähendab kohe. Miko, kobi ka lauda. Näed, juba 4 meest on koos, 5 filmib. Так, хлебушек. Давайте это мясо надо следующую партию заряжать, пока угли есть. Представляете размер медведя, который может утащить корову? 300-400 килограмм на себе. Они их там называют скотники. Я там, когда познакомился с егерем, он говорит, да привози своих москаликов, мы на скотника посадим. Я приезжаю первый раз на их не этот. Скотник это медведь, питается мясом, не овсом. У них овсяное поле засеяно. И на овсяное поле на цепях закована корова. Тухлая уже, наполовину съедена. И лабазы такие 5 метров. Я говорю, нафига вам такие лабазы высокие? А егерь мне говорит, ты когда в 2 часа ночи будешь своего друга забирать, ты поближе подъезжай к елке, чтобы он к тебе прыгнул сразу в машинку. Вы чё, у нас 2 метра лабазик, до лабаза идем, там ружье на плече. Он говорит, вот видишь, коровки уже половины нету, да? На эту корову ходит несколько крупных медведей. Они такие же большие, только ждут самого крупного, который самый сильный. И они сидят все вокруг поля, ждут, когда сильный поест, потом чуть послабже, а все остальные ждут. И он может сидеть от этого дерева в 10 метрах, в кустах там, понимаешь? А для него что корова, что человек там, одно мясо. Mul on loogi mitu päeva pidamata, aga äkki 7. Ühesõnaga, me ei ole päev otsa, eilse päevaga me ei sõitnud mitte sittagi. 10 kilti. Aga paadiga sõitsime 120 kilti. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю, а где-то ты ничего. Hommikul vaatasin ka vaingades ja kauaks ära, siis tuli välja uputas oma kangelastegu seal potti korrad. Всего хорошего, хорошей дороги, хорошего отдыха. Tank leiti väidetavalt soost ja müüdi 80 000 euroga linnale. На веселых картинках мы не находим себя. Нам осталось награду, может быть повезло. Горы битого счастья, да 7-й лепесток. А дождь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Все дело в том, что дождь ничем не рискует, а я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю, я очень болен, я почти умираю, а где-то ты ничего не узнаешь, и я боюсь, что потерял тебя. Läheb allamäge ka, jah. Venelased luuravad.
Stirlits on sipelga pesaks moondunud, silmad peal. Natukene laudl siinas. Jah, et Ain on kõhne mees, Aini peaks siia sisse saatma pugema, et las poeb käib ära, siis ütleb meile, mis oli. Ilmselt algselt seda teed mõeldagi, punkri teena. Otsa ja Magila. Kõik on aukus üksteise otsast. Nendel on ka mingi polt või? Suitsu ja viina jäetakse. Suitsu ka või? Jah, tundub. Aga ma arvan, et see on tegu ümbermatmisega. Et kuskilt on leitud ja komandiirpataljoona saad eraldi. Siin on ka vähe leitinanti, mlatši leitinanti. Pärast Ranno käest täpsustama, aga minu arust see ei ole üldse vene kiiver. Üks leidis teises maailmasõjas osaleja käepaela. Aljoša metsas, see ilma kiivrita. Polnudki teist väga kaugele vaja minna. Mannerheimi liini tankitõkked. Tankini muojut. Selle aja tankid olid ju väiksed nökatsid ka, vaata mis seal lausamba peal oli. No need olid kuradi kasukas kuulipildujad. Tee ääres oli rida tihedam. Meie oma tank siin lükkab praegu kivid ümber kõik. Mitte, et me nüüd silda oleks hakanud kartma, aga vale koht vist. Mitte ühtegi teksti. Järelikult ei ole. Veel detaile. Ilmselt sellele samale ametnikule kuuluvaid osasid. Koostööd Kausamas Vapšingi roel. Mälestus Kivisoome kirikule. Я тебя сотни лет ждала, знала для меня. Предназначен ты, а любовь вечная игра, правила ее выучили мы. Двери открой, сможешь узнать ее, пошагай, это со мной входит к тебе любовь. Если не ждешь, двери открой, сможешь узнать. Это 3 семерки нормальные? Ну это портфель. Берут? Берут. 18 градусов. Знаю, какой нехороший, но я его
быстро не успеваем. А, надолго. Надолго С хватает. подстока, да? Да, тогда надолго хватает. Вопрос, тут 3 памятника стоит. Церкви, общим героям, а что это черный памятник? Здесь подстанция.